i Angela Merkel koja je imala velike simpatije prema Beogradu i ona je bila protiv toga. A tu ima jedan problem koji mi malo zaboravljamo istorijski. Znači nije samo Scholz, nego i on. A jeste, ali zašto to Nemačka radi? Zato što Nemačka, mi kažemo, Kosovo je srce Srbije i mi smo emotivni vezani. Ali Nemačka kaže, pa dobro, Prusija je srce Nemačke, pa gde je sad Prusija u Poljskoj? Tako da tu malo nastaje problem, jer Nemačka ima svoje interese, svoje istorijsko pamćenje i svoje istorijske probleme. I kada mi se pozivamo na neke stvari u nedavnoj našoj istoriji, oni odu samo neki 30 godina kasnije i kažu jeste, iz Jugoslavije je proterano 500.000 Nemaca, recimo banatskih. Šta je sa njima? Gde je njihova imovina? I onda tu nastaje problem. Da, i Srbi proterani, ako su najviše iz Hrvatske proterani. Je, ali Banat je u Srbiji. Kao što su Italijani proterani isto od strane Hrvatske. Italijani, 250.000 Italijana, jeste. Ali to ću da kažem. Tako da oni imaju svoj interes koji hoće da izguraju, koji možda ne smeju javno da kažu zato što su doneta bila Potsdamska konferencija koja je jasno definisala tu promenu demografije u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, ali to ne znači da su Nemci odustali od toga, jer oni imaju veliki broj, znači 500.000 samo iz bivše Jugoslavije, pa gde su sudetski Nemci, pa gde su Nemci iz Poljske, tako da oni imaju neke interne probleme koji guraju na evropskom tlu i onda kad se mi javimo sa istom pričom, oni kažu, a pa ne može, zašto? Pa ne možemo ni mi.